Tātou tāpua I re tua. O wālo I le li I le malo. O le pule o ia inu ese. Tātou te talo. Le tualo mātou tamapa ia. Au whasifu atu le I whonga lau whanau. O te wala au le nganga pa ia li lingi mai o le papati songa marwha unga sili. E manui ai o le mātou nei tāpua inga. Au mai e lau o fio le taita inga file mo. Whaftai le whawina lau o fio. O ngā ruenga tu sai malovi inga. Whamanui mai o ele tualo mātou tamā. Ile swafa manu malo Yesu Kiriso. Lo mato bali I mare faola. Mato te ole mawala aua tuai. Amene. Tātou vivi atu I le atua I le pense ua saunea. Thank you.
Whātua tuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, mani ngangana wha Peritania. Ua o whātua tua I le tua le tamā, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le rangi ma le lalo rangi. O whātua tua fo I a Yesu Keriso o lo na alo e toa tasi o lo tātou wali. O le na whānau e le anganga pa ia, na whānau mai I a Maria le tau pou. O le na pua ngā tia I le pule a Pontio Pilato, sa whasa tawarina, sa maliu, sa tanumia, no o ifo I se oli, o le aso tolu na toe tū mai ai na ye uoti. O awhi ai I le langi, o lo nofo o ia I le tū tāmatau o le atua le tamā, o le eona le malosi umalava. O le atoia fio mai o ia e whamasino I e ola atoa mai e uoti. O whātua tua I le anganga pa ia, o whātua tua I le e kāle sia pa ia e au fiainu uma. I le mare mafutanga le au pa ia, mare whamangaloina o angsala, mare toi o le mai o le tino o le tangata, I le mare ola e whamavau. Amen. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your will which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tātou te talo, e mamalu oe le tua, o le alefa ma le omeka, o le amatanga ma le ngātaanga, o le muamua ma le mulimuli. Ua whaasifo atu le ifonga lau whanau le nei tuaso. Sa tuli matai mai lava le nei aso. Ina iau lau o le wha moi moi o le ola tāpuai. O sa moa maisi tu o le lalolangi. Wa malei fua mai le manuia mai a te oe lo mātou tamapa ia. Whawhetai I lo wanga alofa ma lo wanga le lei. E tu mau pe lava lo wanga alofa I le aso o tuanai. Le nava I aso sa iai I mātou whe au ma ngā ruenga. Te tono a inga ma whawhawatu a inga. Mare ngā ruenga le e ka le sia pe na māsani ai. Whawhetai lava siri siri ese. Whawhetai mo Yesu Keriso. Le whaalinga mamalu mai o la wa fio I lono foa li pa ia. Watangi ai o lo nāta I lalo le nei lalo langi.
maua atua ai o le tangata wha atua. O lai fo i o le tangata sang sala i la agu fio. Whawhitai ilo walofa maro wanga le lei. Ua mātou tala pa ia ma whaitau o la agu fio. O tusi fo i malolo minga lo mātou tamasa ta pena iai. Mare fisoa swadi mai o le anganga pa ia. Evi ia lava la agu fio. Le whaalinga ia Yesu Keriso. Le whaalinga maua lo mātou tamapa ia. Wa vea lea ma matatupu lo mātou wali ie. O fatua te toi te tonu o mātou nei loto. Wa e whai loa manino mai ia te i mātou o whamanuianga. E te whamanu ai e te tangata na te usta i o lau upu e whai tau ma whaalongolongo ma savali ai. O aua fionga pa ia o le ola tanga lea. Mātou te olai i le whaa moe moe ma le taritonu. I le ola whaa tuatua. Ua pisa o sa moa ma le leutele. I le anganga whaavitai ma pati o la awa fio. A wale ne yaso. Na whai e la awa fio mātou te ori ma fia iai. Whawhitai i la awa fio o le sulu o le malama. Whawhitai o lanu o le tangata. I le lanu o le toto Yesu Keriso. A wasa popoe mamasalo. Sa lei mauti noa o le wha o le tanga. A o le mea alofa silima ia te oi o Yesu Keriso. Le nei mātou te whawhitai atuai i la awa fio. Po whea lava o iai sa moi nei tū o le lalo langi. Mātou te wala au i la awa fio. Mā futa la awa fio ma i lato. Ia iai pe lava o le angane lei o la awa fio. Whawhitai le tua i lo walofa sili e se. Mātou te wala au i la awa fio le li ie. E le lei lava la awa fio. Ai o ia pea i mātou o le tangata o nei le ato toa. I vai ma mafutianga i le olanga nei. Tofa tofonga ma whao so songa. E punu ti ai o le la sulu la wa fio te tonu ia te mātou ma pouli uli ai o lo mātou ne yola. Ai tā pāla wa fio le li ie. O oi o le li i toi tu manu malo mai le oti. Ta tai fio tu ngamau. Ai wha sa oloto mai i mātou i whale pui o le leanga. Wha mangalo le au wha atua. Pe a whai wa pā o vale le tautua. Alofa mwha manino la tau mata. Wha maalosi la wa fio. Wai fiso wa ina lavo le nei folanga. Neli ie. Wa e sila mai. Le fili wa ta fili sa wai o matou nei loto mafo fau. Maalosi maritino. Ai mātou te tali tonu le alofa tu noa o la awa fio. Malau wanga le lei. Ma le mana i le swafa o Yesu Keriso. Mātou te mauai o le malosi lo mātou wali ie. O anga sala masase Yesu e. Wha mangalo i mātou malava. Le ase tau tua le a wilausi le fanga. O le vai o le tangata. Fato fa malielo finengalo. A mai o le toto la wa fio salani ai o lo matu ne yola. Te wai o le tangata mai le pala o se mare whaare tono. Lo mato wali ie. Alofa ngi o le mato ne i fonga. Taito tasi mato mare wha mangalonga mai a te oe. A fio mai la wa fio i lo file mu. I le swafo Yesu Keriso. O mātou tamapa ia. O oi o le mātou whaafafonga te tāloe.
Ia ilunga pea ia te I mātou matu mau pe lava ia te I mātou le nganga o lawa fio. Papa te soini ai o I mātou I te tonu. Ina ia ato atoa mamoni ai o le mātou ni ola. Ile lalo langi nei. Foa I mai o le malosi na I o mātou ainga. Mātua mawo. Whanau ia o onga. So se matanga ruenga o lo ngalue ialo ma whanau o Samoa. Ia iai o lo walofa ma lo wanga le lei. Apa mai la o fio. Me whamai o onga lo mātou ta mapa ia. O lo pisia I pēle tō telo I mātou le li ie. Alofa la o fio. O wā o whailea ma polonga ma fita I o mātou ni loto. O le nganga ma le mafufau. O mea uma e te sila fia lo mātou wali ie. E moni e sou le vasa ma toe malu atu. Ne li ie whape nasi o mātou ne iola wha atua tua. Taimi wa mausali lo mātou tutu. Taimi fo I wa le mausali ono o le vai vai o le whanango lango. Ma le taritonu I lawa fio. Alofa ngia si whafonga o le tai au fou. I ngā ruenga pei ona e wala a winai. Wa le nau Amerika nei. Aore ke lope loa loa lo mātou ta mapa ia. Lo mātou wha moe moe nganga pa iai. I alu lau a fio ma le mana o lau upu. Whauru whale lau a fio I lau whanau. I lo alofa ma lo wanga le lei. Mātou te wala au lo mātou ta mapa ia. Whamanuia Samoa malana whainga malo. Mai le pare mea, le sui pare mea o le kāpeneta ma le pare mene. Ia iai o la wa fio lo mātou ta mapa ia. Ma tā ngā ruenga ese pe o ne esi le fia. Foai o le poto ma le ata mai. Ia ia te I la tau o le file mu. Ina I la tau o le ngā lulu e ai lo mātou ta maa. I le mauti noa mai a te oe lo mātou wali ie. Mātou te wala au I la o fio. Whamanuia oe I le ao le malo ma le wharetua. Ia iai la o fio lo mātou ta mā. Pui pui maru tia fuai o le malosi so I fua la le lei pe o lao masani. Mātou te talo. Tu le epa ma le taitai o le vaenga wha fai. Ia iai o le file mu. So alau pule le nganga pa I o mea uma. Ina ia tasi moi moi I la o fio. I lingi mai I la o fio le so tanga pa ia lo mātou tamā. I lo wa lofa ma lo wanga le lei. Mātou te tatalo mo tutuila ma manua. Ia iai wha manuianga o la o fio. Mai le kovana. Ma le masiofu. Ne le ia lo mātou tamā pa ia. Anga le lei la wa fio e le kāpeneta ma le palemene. Le fono whai lo mātou tamā. Whau e la wa fio la tō manatu le lei. Ia iai la wa fio I taimi umalava. Ao iai o I mātou I le nei atunu o Amerika. Peo ne sila fia lo mātou tamā pa ia. Lea whāma tau o lo tō mai lo mātou wali ie. Alofa ngia pui pui o tangata I le nei tūlā. Ao I le iangi o le nei a whāma tau tia lo mātou wali ie. Le tua lo mātou tamā wha manuia I a mātou whanau. Wa matalia o a onga. Ia maai o le penitala o le poto ma le mafufau. Whao ngā mau ngā I la tau I aso lo sau. Mo lau whi au ma lau ngā ruenga. Le tua lo mātou tamā pa ia. Mātou te talo. Mai mangasi ngase lo wafi ai o le tō tele o te ngata lau tele. Ia iai la wa fio lo mātou tamā. Whalolo ato ao le lofa mane anga le lei. Ofi a te I lato. O nesi foi o ainga le li ie pe o nesi la fia. I le ti ngā o le oti le nei tu la. Nesi o lo tangi tu I mai ala lo mātou wali ie. Ia iai le file mua la wa fio ma lau wha mai senga. Wha ma whana oe nganga pa ia I a te I lato. Le tua lo mātou tamā pa ia.
Mātou te wala au I lawa fio. Whamanuia le peres tene o le nei e kālesia. Se o tu lava I se tama mea mealo mātou ta mapa ia. Whamanuia mai la mātou nei tāpua inga lo mātou wali ie. I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou wali I ma le whaola. Mātou te ole mawala au o tuai. Amen. Tātou vivi atu I le atua I le pese o wasau nea. Whaitawina o a whionga pa ia o le atua. Ngangana wha Peritania, Wesley Sua. Ngangana wha Samoa, Jesse Sua. Whaitawina o a whionga pa ia o le atua. Our Bible reading for today will come to us in the New Revised Standard Version with the book of Revelation, chapter 1, verses 4 to 11. Let us hear the word of God. John, to the seven churches that are in Asia, grace to you and peace from him who is, and who was, and who is to come, and from the seven spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. To him who loves us and freed us from our sins by his blood, and made us to be a kingdom, priest, serving his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Look, he is coming with the clouds. Every eye will see him, even those
who pierced him, and on his account all the tribes of the earth will wail. So it is to be. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. I, John, your brother, who share with you in Jesus, the persecutions and the kingdom, and the patient endurance, was on the island called Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like a trumpet saying, "Write in a book what you see and send it to the 7 churches, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamum, to Tyre, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea." Amen. O le whaitauina o le tusi paia. O le a mau mai le tusi a whaalinga, matau pu tasi, whaiupu wha, e ho i le sifuru tasi. Whaalinga, matau pu tasi, whaiupu wha, e ho i le sifuru tasi. O Ioane, i e kale sia e fitu o i Asia. Ia te auto le alofa tu noa ma le manuia mai a te ia o lo soifua. Na soifua foi. O le a fio mai a nganga foi e toa fitu o i luma o lona no fuali. Mai a Yesu Keriso foi. O le moli mau wha maoni. O le uluma tua o e woti. Ma le pule i le tupu o le lalolangi. O le ua lofa mai a te i tātou na ia lawe ai, mai foi i a te i tātou. Ia tātou angasala i lona lava toto. Na ia whaia foi tātou manu whātupu. O si taulanga i lona atua ma lona te mā. Ia te i lewi inga ma le pule e whawawau lava. Amene. Whauta, o loa fiu mai o ia maau, e ilo atu foi o ia e mata, o tangata uma. A toa mai na tu ia o ia, e tau whai tangi tui foi, i tu a inga uma o le lalulangi, ona o ia. E moni, amene. O au, le a lefa male o meka. Ua whetalai mai ai le ali, le atua. O lo soifua, na soifua foi. O le a fio mai. E ona le maalosi umalava. Wau o Ioane. O lo o toa uso. O le ua whaatasi ma o toa ia Yesu i le pua ngā. Ma le malo. A toa ma le onasai. Nā au i le motu e ingoa. Ia petamo. Ona o le a fionga. A le atua. O le mau ia Yesu. Na o i le anganga i le aso o le ali. Ona o whalongo ai pēr. Lea i o tua i le leo tele e pei o sepu. Ua whapea mai. O mea e te waaia i a te e tusi i se tusi. Ma watu i e kalesia. E fitu o Efeso.
Simurana, ma Berikamo, ma Tuatira, ma Sarataisa, ma Philatele Fire, ma Lau Tikaya. Ia whamanuia mai lea tua, I le whaia tauina o ana whionga pia. Amen. O le launga I le suafa o le atua le tama. O le tua le alo. Le atua le angang sa. O le matua o le launga. O meli tau waloa. O na whaunga ina aire o le whai upe valu. E whai mata iala o le tātou moli mau le ne yasu. Whamana tuina o le whai upe valu whapea no whai tawina. Wa ule alefa ma le o meka. Mo whetalai mai ai le li I le tua o lo o soifua. Na soifua foi. O le a fio mai. E ona le malosi umalava. Mo lausi le fio. O le tusi le nei sa tusia e Ioane I patamo. Sa whatatau tonu lava le vaenga o le tusi tu singa le nei. Ie ka le si e fitu. Le iwa sfuma le limo tu sanga. Sa tu si ai o le nei whaalinga. O lo tātou whaamo mo sili, o le mea na fola mai e ke riso Yesu, o le a tauno. A tātou mauti noa I lo tātou tauno unga muli. E mawhai ono tātou muli I a Yesu ke riso, ma le malue pe a tu mau I tātou I le wha tua, ma le talitonu. Whaalinga o se tusi o le wha moe. Na o mai I se miti I a Ioane. O Ioane, o le apostolo pele I a Yesu. Na mori mauva ai tino fo I Ioane I a Yesu. Na fola ina e whapea, o ia o le alii o le manu malo. O le ato ia fio mai lava e wha maonia. Le ami o tonu, ma wha mosino, le ami o le anga. Ina ua wha loa e Yesu lo na mamalu ato atoa I a Ioane I patamo. O lo wha matala mai a Yesu I le wha alinga I a Ioane. O lo o soifua o ia. O se whiau tā ua ma le au ngā mo I tātou le nei tai au. E tā pēnei lava le tangata ia malona tai au. I lona fatu a inga I le atua. Ua whamanino mai a Yesu I a Ioane. Le uru tala o le nei whaalinga. Whamai o au o le alefa ma le o meka. Ua whaile mapine whaamau mo e feso. Se murana. Perikamo. Tautira. Sarataisa. Philatele Fire. Malau tikaya. O e ka le sia nei e fitu. Na o mai ai o le nei whaalinga. Ina o sila mai le tua le langi. Talo whai. E whetai ia I mapuapua ngā masawanga. Ai o le soa mare manatu o tu. Mo le tangata wha atua tua. Whamai wa o tu sia o le nei tusi wha pitoa lava. Mo oe ina ia awane e vai ilo wha atua tua. Malo tari tonu I le atua. Pe hao mai o mawhatianga mapuapua ngā. Sa wheta ia I Yesu mapuapua ngā I lona o langa. Ai sa le I vai ai. Ia sa tani whao so sanga ma toftufonga. Ai sea. Ina ia tau nuu le fina ngalo le tua. Ia ola le tangata angsala. O le nei le tuse wha pitoa lava mo oe. Ua wha teu tusina. Mai le whao unga o le anganga pa ia o le tua. Mama moli atu I a te oe. I le mana o le anganga pa ia.
O lo mamoli atu I lo loto. Ina ia e loai o lo soifua pe lava le li e whaavavau lava. Ua sila fia e le atua o oe o lona apitanga. Pei ona taunu watu ia Ioane. A o mamafa pe lava o sauanga na whawhitai ia iai o nei e kalesia o malava. O ne e kalesia. E leo se fale. O le tangata soifua. Fe mai o upu wha mawhana le tua o ia te o tau o malava. I taimi uma o le neolanga. Siwa whonga o le tai au fau. Ua tau no le meli. O lo tui tui Yesu le whai to o lo fatu whai mai. Whaaringa tolu whai pelu o sifolo. Whaauta o te tō le pui pui ma tui tui atu. Ai se tasi e whaalongo mai I lo leo matatala le pui pui. O te uru whale atu I ata ia. Matatali sua fo I mai ia. O ia fo I ma. Wa o mai o le whaalinga o Yesu Keriso. Ma upu nei e te tau o na teu wai o lo tātou wola wha atua tua. Ia ia te o tau pe lava le alofa tu noa. Ma le manuia mai le li I soifua. O le nei meli tau aloa. Ua tūsi ai o lo wingoa. Mo oe le ua pele I le tua. E whautua ina maa poa I lo soifua taritona. Ua tūsia mai le mamalu o le tupu I lona nofo ali. E mamalu. E pa ia fo I le tusi le taunu watu ia te oe. A wā o oe o le alo moni lava o le atua soifua na ola mai I le toto o Yesu Keriso. O oe o le malu pa ia o le atua. Aua nei whare anga ina o I me te tupu I le lalolangi. A waele ai se le lei po se file mo e mauai. Ai a whai tātou te tau tua le lalolangi mo te ngata o filifilia I le tua. E manu I alau tau mwhainga. Si whanga o le tai au fōu. O le wala au le nā le tua ia te oile nei tai au. O longa lue mo le lautele. Ina ia mau ai le vi inga o le atua, o le a saule mo le mau le nei aso I le lofa. Le lofa tu noa le nā o le atua o lo ia te ai. Whai mai o ane. O Yesu nā lofa mai a te I tātou. Na ia la vea I tātou mai lona lava toto. Na ia whaia fo I tātou. Ma osi tau langa mo lona tamā. Ia te ia le pule. E whaavavau lava. O le asau tusi mo le papa o le ola tanga. Tātou te atoa toa atuai I le whātua tua I a Keriso. Aua le vaai I mea o le lalolangi na pisi ai o lo malosi. Loto, anganga, tino, mawhau malowola. Ai tepa tau lai I le nafua li mamalu o le tua. O I nā o lo sau ai o le malosi. O le whaatua tua o le tangata ola. Amu ia oe wa mamori atu mai langi. O le tusi wha marosi au wa le tua. O loo fio mai I lona mamalu e I loa umafo I lava tangata na tuia o ia o tau nungo o le sa tau le korokota. Ma tangata o lo tāpua I le so. E winga ese le mori mawina e Ioane o le nei whaalinga whapitoa. E whailoa atuai e ka le sia umalava fitu. Le lumanai ma le toia fio mai o Yesu I le lalolangi nei. I le malea o le vaenga fo. Fe mai whaalinga luas fumatasi o le whaiupe lima. Ua whetalai mai fo I le te I le nofo ali. Whauta o te whaia fau mea o malava. Ua whetalai mai ai whai o ia te au. Ia e tusi a wā o opu nei e moni ma le wha maoni ia. O le meri tau I loa le tuspa ia. Tātou te vaai le amatanga mai o le ola wha moe moe. O le atua le tamā. Le atua le alo. Le atua le ngangpa ia. Ma aha ngelu o ave fe au o le tala le lei. Ma le wha tau nuina o le finangalo le atua.
Fe mai e fusia I tātou I le lofa. A o soifua Iesu le lalolangi nei. Na tele lava ina tua ia o ia I whaupunga nei. Fe mai Ioane se folu whai pa tos folu ma tos ma ton. O au nei martamai tasi lava I maua. Ai feita Iutaia fe o sofi maa. Ai sea, mai e fetongi I a te ia. Ona whape atu leo Iesu I a te ilatou. E tele ngā ruenga le lei wa o whaari atu I a te o tō mai lok tamā. O se whea ia o ia ngā ruenga tō te fetongi mai ai I a te a. Whai mai le tali e Iutaia. E leo se ngā ruenga le lei mātou te tongi ai oe. A o le upu leanga. A wā oe o le tangata. Aua e whai oe mātua. O le whainga maulalo le nā o le au wharesaio ma Iutaia ia Iesu. Ai awa aire si whafonga o le tai au fo ia Iesu. O le atua lava ia so I fua e whaava lava. Ai sea, ona fo ua maea, ona tā pena le tua ia te ai. I le nei tau loa, po se whaalinga mausali, wā tāta mai ai le anga le lei o le atua. Ona o Iesu o le aloa lii o le tupu sili esi. Ua te tau ai matala whengai le nei whaalinga mo le anga le lei o Iesu Keriso mo oe mau I taimi o puapua ngā masawanga. O le meli le nei na wholau mai langi I le atua le tamā, ua le na o le e ka le si e fitu. Ae mo tangata umalava o le lalo langi nei. Ua tau nu mai o le meli marimiti mai ai Ioane ua whaailoa mai ai le lumanai. Ia tu sia o nei upu I lalo Ioane. E wha pena fo ia te ae. O le tala fia lea mo I tātou le nei tai au. O Iesu wa whaailoa mai o rona mamalu. O lona anga le lei. O lo soifua o ia ma la atoia fio mai. So se ave fe au lava e masani o na whaapea. A tau no a to toa o le fe au. Ua a toa fo I o le wha moe moe. O sa moa I o na aso o tuanai. So se ave fe au lava e tala noa le matai I le ua whiriwhiria na te ave fe au. Upu I le upu manatu I le manatu. So mai lau soe. E tele ina tau nu watu o le fe au ua sui upu, ua sui fo I manatu. Ai sea. Ona fo I o lo o taare fili mai ave ese mai o mea moni ma le wha maun. Tau toso ese mai awane I o le wha moe moe. A o le tua wa ia whiriwhiria. Au mai Iesu I le wha iloa mai I le wha alinga. Wha iloa mai ai o lona pa ia ma lona mamadu. Le taimi fo I lea o ia Iesu I le lalolangi nei. Fe mai Peteru ia Iesu. Iesu, wha pe fea ia lea. O lo nofo I o tafa. Fe mai Iesu Peteru awa te popole. O le mea nā o te iaia uia te pule ai. Ai sea, lea ua taunu. Le wha moe moenga lea o Iesu mo whaalinga. Na so I fua mai lava Ioane wa o ia o le so o le titi. Se ia wha I loa mai ai o le nei whaalinga. Ona tu sia lea Ioane. Mo oe maa. Royal Mail. Near the end of his life, John received a vision from Christ, which he recorded the benefits of the 7 churches in Asia and for Christians throughout history. This is the only book in the New Testament that promises a blessing to those who listen to its words and do what it says. Patmos was a small rocky island in the Aegean Sea about 50 miles offshore of the city of Ephesus on the Asia Minor seacoast. The letters was addressed so that it could be read and passed on to the systematic fashion following the Roman empires. The 7th Spirit is the Holy Spirit of God. This is why the Royal Mail is delivering to your soul and is addressed to you to sustain you with peace and joy from God the Father. While you're facing suffering, God says,
I am the Alpha and the Omega. Means I am here with you. I understand it at all, and I see it all, and I am with you. Christ himself demonstrated his great love by setting us free from sins through his death on the cross. So what is Royal Mail? Jesus is Lord, the living Word of God. He is alive, and he will come back to earth. Even the Roman soldiers who pierced him on the cross will see him, just as we see him as well. This mail is special. It is stamped with official approved, sealed by God to you from the Holy Spirit. It is your revelation individually. What are you going to do about it? I hope you address this letter to others so you can share what God has mailed it to you. You are his home, and he understands you are his address. And that's what God wants us to tattoo and rivet this message in our hearts. And the blessings will come from the verses 7, Revelation chapter 2. Whoever hears, let them hear the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life. He will pour his Spirit upon all of us. The conclusion is this. The Christian church facing severe persecution. Talking about individually. No matter what you're going through in life now, it does matter to God. But we only encourage you, open up your envelope and to see what the mail says about you in your life. If it's something need to be changed, if it's something need to be praised, let heaven hear what you have to say. Death and grave are thrown into the lake of fire when Jesus arrived on this earth. This letter is addressed to you by God. But I will invite you to come into the Holy Communion with Jesus. In this way, he stands at the door and knocks. If you are willing to open the doors of your heart, let Jesus come in and eat with you, and you are with him. See, before I tell you, this is all the inspiring words from the Lord. With this mail is stamped and made official just for you. Serve. Continue on to praise him. Your work is not unnoticed in heaven. God knows who you are. I am the Alpha and the Omega, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Amen. May God bless you all. May God's face shine upon you. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. In Jesus' mighty name, amen. Tātou vivi atu I le atua I le pese ua saunia.
Ia, ia ele manatu sa mo le ua tātou o mai I le si ui o le tātou tāpua inga. Ia te au leava ma le whaaloalo te whaataro whatuai. Ia loutou pa ia ma loutou mamaru sa moa I se o se tafa o le nei na lolangi. O I lātou fui I umwhai o na tātou tāpua I whaatasi le nei aso sa. Ia whai ia sui o le taitai. Ia ma le nei te mai I kālesia mātou te momoli atuai le ngang whaaftai. Manatu o le lava ua lau matasia I tātou I lana mea alofa o le soifua ma le ola. Ia, o te mo I whaaftai atu I lau sunga I le whaifi au, ia tusa ma le tāpenanga o lana upu, I le sa ilinga, I le sa ili ia fionga le atua, ia whaifo I ma ta ialo le nei aso. Ia I le atua langa vi inga, ia ua lava o tātou tangata. Aftai mo le tāpenanga, ia maturanga uma le tātou sauninga o le nei aso. Ia whapea foi, Samoa, I so se tafa, o le nei lalolangi. Ia, na o na mātou whapea turava, mā lo le wholau manuia. Mai le nā vai aso, si o tātou o lia mai le amatanga o le nei vai aso. Vi ia le atua, I lona ngā le lei whaasoa I loutou soifua ma so mātou ola. Au le nei lava I tūlā, ia taua I no mātou whapea atu. Ia sanga whaatu mawina whamanuia ngā le atua ia Samoa I so se tafa. Ia wafo I whiau mga ruenga o le nā vai aso o loo whaamaru maru mai. Mātou sa mātou whaafetai Samoa, ia I whai ngā mālo Samoa na lua. Ia whai ngā mālo Samoa tuto tasi, ia whai ngā mālo tutuila manua. Ia I le tūla I mai o le mālo fau, ia whapea fo I le vaenga o le asau ni lātou te angaia le mālo pe a maea tūranga uma. Ia, o tātou te whaamoe lava I le tua I nei au maia le nofo le lei I o tātou tangata. Te penaina le fionga le tamaitai pāle mia, I o na tiute ma whaiwa wha le teitai o le atunuu. Ia whapea fo I lana kāpeneta ma le pāle mene, Ia utu pupuina o tau Ia e whina ngalo o tātou mataisili, Ia utou maua le alofa. Ia te utou, Ia utou atamamai e pei o ngata, Fifi le mu e pei o lupe, E mwhaiai o noutou whaatauteia le malo. Ia whapena fo, tura epa ma le lātou fo I vaenga tau peau mai, tau mwhai mai. Ia na o le nganga o le atua mwhaiai o na toa fi le mu Samoa. Whapea fo I whainga maro tutuila manua, na fionga kovana, tisu kovana. Ia ma le mamalu o na tō o nofo I upu whai o le malo, whainga malo territory. Ia whamanuia le atua. E ngata fu ilea o le nei atu nuu, o lo matu o mauma nofo ai, Americanei, California. Ia iai langa le lei o le atua I so se Samoa. E ui lava ina o mai le onga ma le malosi o whaamai o mwhai o na hawhia I le toa tele o Samoa ma mariliwai toa tele I nei le nei atu nuu. Le ngata ilea ia o Australia ma New Zealand ia ua mau fuitala ua iei lava ia le soifua avea ona o le whaamai. Le ngata lea o si o tātou motu tua oi o fiti. Ia e whaanongolongo tu lava ma le nganga lofa. Ia e tātou whaamuimoia I lo tātou mataisili. Ia ina te au maia lona to o file mu o whiangai o tātou tangata. Ia maungongo nei whaamai. Manue tele Samoa I le nā vai aso. Te mine, ia. Soifua, mai manuia. Tātou whai u le talo. Le tualo mātou ta mapa ia. Whapa ia loa lau whanau le nei tula. O whiofi ma pui pui a te I lato. Ua te tala o lato whatu I lawo whio. Iai lawo whio a veo I lato ma a inga oe lo mātou wali ie. Ia pele I lato I a te oe. Pei ona pele o oe I a te I lato. O
O lau upolo mātou te mā pa ia. Whalau atu I langi mai le pa ia, man mamalo le ngang pa ia. O le ato tasi mātou, ma tāpe ape I ainga. I lo malofa ma lo wanga lelei. I le suafo o Yesu Kiriso. Amen.